Lona ngumbuthane welubito lenzandvo elinyende eSwatini. Nanoma ngabe imithetho ya level 4 ivimbela kuhlangana kwebantfu, kepha eEFF eMpumalanga ikholela ukuthi kude umthetho le uphulile futhi nalomshuqi waya kusiwe lobhebhethekisa lomkhuhlane. Kumangala lihlatatlavalo ukuthi sinhlangano eEFF siye sangenelela kwembhikisho waseSwatini sanikela ngetibhamu nokuthi bantu balwe babulala akunamuntu akunalisotsha noliphoyisa lelibulewe eSwatini. Instead kubulewe abantu bakithi lababhikishela ukuthi bafuna inkululeko, babulawa amasotsha amSwati nemaphoyisa amSwati. So ipropaganda le bazama ukuthi badukise live nesive ukuthi batitholakala ukuthi ngathi bona bamsulwa kanti ngibo lebamosile. Leli qembu leSABC ngekuthi litawuvala onke amagede lahlukanisa leli naleSwatini nangabe ingwenyama inkosi Mswati wesithathu angahlangabedani nedikhalo tabo. eEFF eSwatini ikholela ukuthi tandla tengwenyama tigcwele ingadi ngalabantu labashona solo kucubuke imibhikisho kulela live. King Mswati kufanele abe criminal prosecuted because lamaphoyisa lasibulalago eSwatini emaphoyisa akhe and umthetho vele ushaya nguye because he's above the law. I'm saying this because 54 webantfu bafile babulawa amaphoyisa amSwati just because they were demanding freedom. So emaphoyisa ase ayababulala. I'm saying ukuthi we will win freedom because kuyekela manje is no resolution. Sitabe senta injustice to the souls we lost. eEFF eMpumalanga iticitsile tinsolo tekuthi ibhebhethekisa ludlame eSwatini.